Phungam jotono ang haino hai norokno lamsago ang tabok office of Isaac tabo time khan 9 o'clock ang nok ni 8 o'clock rogo ongkar ka nok ni tini ang tambagi dakti fai ka himake ani kaisa matter tongo karkaduma court onek kasal karkaduma court ang je recently court thangmani miyabuti surgery court thanga abo kasal ma abon pore jail thanga jail asken kasal tini bu asken kasal jeng case file khai gangke kaisa copy respondent nomar uta bo Simon kha hingke se bo code failani haida ke ang speed post bai roga bono hi speed post number bai no jeng oro tracking unai uta oro bini aro deliver dangka deliver ongya abo internet no oro number ikangke no bini tracking ongkhar uta hearing tini tongo ambagai ang opo print out khaina ni nai tongo ta code submit khainan bagai o metro by ang tabung no phaidrup 30 minutes ban kaya ko obo metro ke ang missing thanga kisa 2-3 seconds late dong thanga ta 2-3 minutes kan phainai ta kisa metro obo hingke karkaduma court jiang norok na funung tongmani obong ke filing counter orono je katal case no file khainan ke o jago file khaimano ke obono advocate rok naising bai tongo rok file khainani obo kufur building hingke obong ke advocate rok ni chamber tabuk no ani matter pai kha code jeng as per 125 code of criminal procedure jeng kaisa case rimani 125 CRPC tamo hingke besai bihik na kuno khorso khainani rang rok riang to phangke bihik bo case file khai mano kodo ani client ningke bini basamang ni tongo kaisa ke 5 bosor kaisa ke 3 bosor bini basai ke tai 15 months bo nogo tongya tai kaisa buri bai tongi khata abon bagai bihik basai ni aro khorso sano bini basarok tongman bagai code ni no notice rohaka post office bai phung taisa rohaka ni notice इनके जंग रोहमानी अब आंग ट्रैकिंग आईडी रख आंग री-रिपाई का जज नो के जज को एक्सेप्ट है क्या आप कहाँ जाओ मैं हम लेबर कोर्ट में जाएगा ठीक है आप लोग चले जाना कोई बात नहीं खर्चा पानी नहीं ऐसा नहीं पैसा का चक्कर में नहीं हम लोग ठीक है पैसा नहीं लेंगे ठीक है आनी क्लाइंट रख थंग पे खा ब्रॉक आंग री रह पे का नको बिकॉज ब्रॉक नहीं कुनो खाना करी तिनी के जज ताइसा अपॉर्चुनिटी रिखा बिनि बसाइनो कोड अफ फाइनेंस बागै तिनि बु बिजि नो आं अर कारकादुमा कोड पाइखांके आं लेबर कोड थानाय राव सेभिन्यू कोड आबो पाइखांके आं अफिस थांसिनाय जातिनि Puro lunch mak haino ang pun saimia abon bagai ang tabuk lunch orang kaitan senai tabuk 12 baje tomo tini lunch ke abono oke chole botere 55 rupees mare ho ke abo cold drink inge 20 rupees tabuk lunch khaipe kha khaipai ang tai kisa kodo thanai ang cab book khaijak tabo cab bai thanai round 7 kodo जे नरक नाय तंगमani abono Delhi ni lama rok tabuk ang actual code sok paikha raw 7 code ang narok no age bu phunukjak age ni video rogota oke raw 7 code or tam code tong nai di CBI kaisa CBI code by labor code abo
tabo je nai tongmani abo CAG no orono audit rokomota je Indian ni audit ni heading ke brok no or chin country ni audit khai brok besok expenditure ka besok rang sabai jaka besok tabo rang tong kho besok credit mane amti rokta ani matter pai khatini or raw revenue code ni ke ang office thangi tongo ndorok nai man orong ke kaisa college Delhi University ni kaisa buri rong ni college ta okay abun opposite no bo raw revenue code ke ini metro phaya ko tabuk office thangpe khangke ang kisa kam khainai kam khaipe khangke already tabuk 2টা baje tongkha 2টা chini office 6 o'clock ko cheng payuta liquidate camp ni plan rok kisa khainai tai state level meeting rok ni ai tamang katal case file khainai abor kisa plan khainai plan khaipai asuk bai no tini to time payano a pore ang nok thanai da bui joto no metro bai no phayo tam ni hingke obo onek no kalai metro bai travel khainani tai rang bu kom announcement ri tongkha yang ni train finance bagai tabuk phone ang office asigo chini case kabang mano tongko khana legal aid camp tongo tai code bu thanai tai bail application bu rinai amti kabang mano jeng ya tam bagai jail thang ke kaisa accused bo 364A tai 120B 302 Indian Penal Code a section no bo mane FR rijaka bin mui a case tam khangke kaisa 14 bochor buri basa class 9 no pore tongmani bono kidnap khai rang segang rang sanka rang sanpaiman pore bono brok murder khai ka buthari dikata ke a borok je accused bo tabofano jail osigo 4 years songkha maya ko accused ke sau bo amte kun kam khaijagya kintu abat chung tu saimia but chung nagena tam khaiman